kutusaidia katika sehemu ya kwanza ya kumwaga ndugu yetu Stanley Mungai. Wakati huu tukikuja hapa tukiendelea na ibada hii ya kuteremsha saduku, Mungu tunakuomba pamoja nasi. Twaguza idhaa Jehova ihinda tariri niri tu utumenyerere tukareke Ngai witu mundu no mwarigike ni tondu na kirigiriro ya muoyo wa tene na tene. Mwathani ajani hamwe na ithuĩ na no kurekanĩria hamwe na ithuĩ. Mũthenya wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩtũhana nĩtwĩtĩkia. Weke straight kwa hapa ambao tumeomba. Wewe utafanya ni kuendelea tukiwa hapa na pasta, tukiwa na mtumishi wa Mungu. Angalia hapo, angalia hapo. Mmeenda mtikagwithie. Pole. Anini? Kushiriki turekere utukoro tutiare niko kwira rĩrĩa kwanja kuharũrũkia Inoti yakwa nĩkwĩhĩtũkĩra ikeno ciakwa ciothe igũrũ matũũri ũrĩa twana tũingĩ twĩgĩrĩire tene na ndigeciria ũhoro wa mũciĩ ũrĩ thĩ kũu igũrũ gũtirĩ na gĩkũi araika nĩmainaga na nĩmarũagia nĩndĩraigua mĩgambo yarĩa mathire tene na ndigeciria ũhoro wa mũciĩ ũrĩ thĩ. Nikasikia sauti kutoka mbingu ikisema, andika hivi: heri wafu wafao katika Bwana tangu saa hii, naam, anasema Roho Mtakatifu, wapate kupumzika taabu zao, kwa kuwa matendo yao yafuatana nao. Tuthome kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa ibuku rĩa Johana 5 mũhari wa 22 na 4 nginya mũrango wa mũhari wa 29. Kiugo kĩngĩ kĩroiga atĩrĩrĩ, Johana 5 mũhari wa 24, ndamwĩra atĩrĩrĩ o moma, mũndũ aiguĩte uge wakwa na agetĩkia ũrĩa wandĩkirie ena muoyo wa tene na tene, na ti wa gũcirithio, nĩarĩkĩtie kuma gĩkuũ-inĩ agatonya muoyo-inĩ. Ndamwĩra atĩrĩ o ma kwĩ hingo ĩroka, ona rĩu no nginyu, andũ arĩa akuũ makaigua mũgambo wa Mũrũ wa Ngai, na arĩa mekũigua magĩe na muoyo. Amũrĩ, o ta ũrĩa ithe ena muoyo thĩinĩ wake mwene, noguo aheire mũriũ onake muoyo agĩe naguo thĩinĩ wake mwene, na akĩmũhe hinya atuagĩre andũ ciira, tondũ nĩwe Mũrũ wa Mũndũ. Mũtikagege nĩ ũndũ ũcio, amu kwĩ hingo ĩroka
aria othe me thiini wa mbirira aria othe me thiini wa mbirira makaigua mugambo wake 49 na moime kuo aria mekaga wega moimire iriukiro-ini ria muoyo na aria mekaga uru moimire iriukiro-ini ria gucirithio. Tutukie ithandũkũ. Injinia agũikũrũkia. Muonyeshe onie baba nigetha risi mwana wake ati nigetha ngoro ehone. Thutha wa citano kwa hinya Nikodoma Shugoshi kama vile alivyompendeza Baba yetu wa mbinguni katika mpango wake wa busara kujichukulia kwake mwenyewe roho yake mpendwa wetu yatastisha Mungai Njoroge, sisi tunaulizika mwili wake katika ndoto zetu. Amen. Tupeane njia hapa, hii gazi iondolewe, tupuza tuchukue hatua hiyo ingine. Tungependa tuletewe mchanga na kijiko. Wachungaji, tuletewe mchanga na kijiko tafadhali. Watumishi, wachungaji wote wale wako karibu wakuje wachukue mchanga tafadhali. All the pastors. Alafu familia, mke wake, watoto wake wakaribie. Ningependa wachungaji kwanza tuzike mwili wa Mungai kama vile neno la Mungu linasema, mchanga kwa mchanga, fundi kwa fundi, katika jina la Yesu. Idawasui na iketeli mutumia wa Mungai atuana ogoreha kwere areho iketeli yarumeteri please. Natuana twake akorwo twi hakuhi no tureho tubike baba wao. Tuana twake twi hakuhi nĩ tũreho tũnengerwo tĩri. Ona
kange ni kanegero. Very good. God bless you. Thank you. God bless you. Ageshoge ni atata wao na shushu wao aria me hakuhi othe moke moetiri niguo mathike na sister no Lucy othe ni moke niguo Lucy me hakuhi Lucy atata wao na nyina wa Musi kuhiriria please umanegero teri please. Nyoto terere. Ama itu muiku. Mehako, namanya grocery, maiki, very important. Yes, sure. God bless you. Namanya grocery, maiki. Lucy, please, mayumiriri. Sister Sister none shushu mayumiriri thini wa ritwa ria Jesu timoke wiyumiririe mwana wothe witu wiyumiririe munengere tiri oho wari Thank you, God bless you. Usungini aku nama itu Penina Naduriagu Penina ukai Mekati Penina itu materi ukatu Penina umenenia Yesu ni mwema. Release it. Lekerelia marego witu. Lekerelia hino wali toleo Jesu. Release it in the name of Jesus. Release it in Jesus' name. Lekerelia baba yangu. God bless you. Maitu ayahitiri mwiki ayamurathime papa wao aria angi nini ao na mama wao ikitiri please ukai atata wao mugikagia atata mama papa ikitiri nengera cio me hau hakuhi nao maitu cio ayamurathime God bless you. Ayamurathime muno. God bless you. Nafikiri wote ambao ni wa Boma hiyo unamalizika. Ili tukimaliza hii masomo tukiomba tutaingiza mchanga alafu tarudi hapa kuweka msalaba. Sivyo? Okay. Funga macho. Basi Mungu wa amani aliyemleta tena kutoka kwa wafu mchungaji mkuu wa kondoo zake wa damu ya agano la milele, Bwana wenu Yesu Kristo, awafanye nyinyi kuwabariki katika kila tendo jema, mpate kufanya mapenzi yake, naye akifa kazi ndani ya mtu akiwa ndani yake atapeleka
wote waseme amen. Waibaji waendelee wakiimba wakati tunaweka mchanga haraka iwezekanavyo. Tutarudi tena kuweka msalaba. Untuk kita, ikuhin mo dito ang kanya, nagahang juga, kalau tidak pernah hari dia, tidak kaya, tidak karuma, baik dia, itu dia apa ni? Ini diskusi aku ini tu terkendali, kita masuk ke dalam diskusi aku ini tu, ini dah musuh-musuh terkena. Itu. Atau tugasnya kalau mana? Namun ini area meduga, ketika teman area medere, suka. Ah, terus dia, terus tu. Amu ini mah bata-bata dah hari mahal bukan itu ini. Ini dah mahal no bakal hujan. Kemudian ini pulau punya, ini rugi dah. Kemudian ini, itu Rosia benar ke? Kalau itu terjadi, kemudian dia ni kata gue kan? Ini ibu dah harus jadi ini. Ini ibu. Okay. Ada Jesse, mana dah hanya tu kita tengok lagi. Tengarakan ini, ini tu Korea punya sekolah. Esok apa itu? Baik guna mana kamera. Karena aku tu kehormat itu, jangan lupa itu sekolah tu dapat. Oh, dah sekolah dapat. Okay, tu sudah. Okay lah. Okay. Teman ini suku aku ini tempat lain. Teman ini suku aku ini. Ini dapatan aku kira kita ribut ini. Kita membunuh ini. Ini akan tua. Ini itu. Apa ni kalau? Usaha pelawat.
Thank you.
That's all.